Chindidie bebre eyade a eha adwenpa eyie se wobehunu mabunu no wo mo ahia na weyi ka we na chese aye se o kire wo mensem ubetimi aye bibi untimi nye bibi na hu ye de wo ne ubetimi aye ema menhwe eno na enam so ama me ne wo kase edie ye obi a chese nani afi na nimfie ekọ eye animo epa eye wo nam so ede ahwere ne kra enkwa ede afri atiasefo asasi yi eso video no a ba beto ya pono eso no timi hu se papa ono chese wone ne namfofo aso makwa kopiemu oba bi na ne spirit ensan yi bie no chese wo hu ne se we betimi anu we si wo benu ma wo betimi anu fu boto anum ne nhwe na chese akwa chindidie challenge ye the bet atoso wo ye ne ebe ma wo se wo ya ye be ye se na wo ya se na beko ama chese nam so chese papa yi tam boto yi edi etua nanum ene guna chese wandwen hu ene wo mo ejina ne nchen di na chie so ne wo mo ebo de eje ne so a chese ono susu nani age wonim se wo mo ye den ma no eja more fire kosoana no ama me ne wo kase de after se wonum spirit yi ewie ye ene chese be ma na aye mre yi wote honum teso wote so ne se to watwa nananom ewo eye ensie edo dion ene dey waka eye enchini egu abra aduane esiso na ebusuan for me nkohwe video no emfa embrane ba yebeto aso na abusiafo se de mo amudi moni ekokoshe ye video no na muti ehun ye na chese papa ono de waji ni green top aji ni green hat a chese ehye no na okuta bottle ene se wuni apio se ye whiskey se ye den yo untimi nche de beto dwa ne se ye spirit a chese wodi bottle ye tua na no wonum na afi ne wie ye ekokoda eye obuo emu a chese afi adani esun na wo mu esun ejam eye eno na eno na yepesi ye hu se eye bibia na wose won sori enkyere wo mensem ewo mu bibia na wose wo ma obi ehu se wutimi eye echinjide ewo mu se no mabi wo hon ma wose wonye den wonje achinie ewo emu se ne ebe ya eye den ya enkyere mu ebetimi akoso na se de ebe ya obi abetimi ate ne ho ase na eba no se eye ensa eba no se aduane eba no se enuoma bi esi ya ehu hia se sa nyoma we ye challenge ye ho ewo ho because we nye de dikan ya sa nyoma we also enso still utimi ebe hunu na still na ye nuanom ye papa nom wo mo ekọ echidie ewo ensa ehu ewo aduane ehu metimi adi mintimi ndi metimi anu mintimi enum na enu emu no chese nipa no enam so ede ahwere eye ne kra enkwa ye nkan hu se ye nipa duano etise ka eye den ya wo enyoma wo pe ebi epe diesel ebi dey different enti wu kokko de foforo bi ekokko frana eye den akai ebetwitwi eye no musa na ni padua na etie wo nyoma bi obetimi akonteni na wo nyoma bi a wontimi enye den enkonteni enti dan da na se wo enhu ade a oni padua no entimi mfa ene ade a oni padua no betimi afa se ya na ye de ye ho ebekwakoto eye ensan emu echinjidie bebre no emfa ye nko eye bia wo ni wo bi ekobet na wo wene ebet no na wo di gisika no na eno no den ya na wanya ede afim say ye bet ampa na ye papa yi ekoye just because of say obetimi anom wo che ne mense no wie no wanya sika ene sika no ahia na ebetimi ayeden aso eye ema ene eyira obeja wo mo ewa chire a wo mo ebede betimi de abo wo mo ebra enyo bi wo ho no mo aye ya ana ye tu wo no mo aye ndwen eye ehu emienu me ni abesere ena fofo bi no mo so eka wo
hunu wo namfofa emu esusu eye because nipa na wo kwakwafa no na se wo yonko anase obi a woni ne etu anoma ususu se wo no de woni na na ekọ wuni adwen a anase botaye wodi edi eye wache no be hu namfofo wo mo na mo ana wo mo entama yeden ate all because of say wo hu ne say aye nipa me kokofa anu ameni ne tu anamom adwen a na ewo ne tim na enya adwen a na me susu se yeden ewo eye ne tirimo enu enti no wa twe ne ho e de afri ne nchen anase enu enti no e de no kokoto wo ha obi mu a wo sua nyansa e de afri nyansa na namfofo boje wo so wobetimi aye ene wo se wo ma wani endi eye echi na bibia wo fa wo ho enye den enji eye emu ye besere eye namfofo no so no mo yonko na mo ne wo mo enam ne se bibi ni a mo nkan hunu se ade we ye be ha na mamo mo nje ne so mo nye na abetimi nipa no wo ye na wo de to ananom e won se do na wo ye na wo de free eye asasefo asase eso enya de se eyira na ma na buso obejo machi no obeye adwuma ede aye den ahwe wo mo nti ye hwe ye namfofo mu eye no na ye hwe wo mo nso so ye no wo mo eye den di eye agura na se wo mo ensem wo mo ka ede echani ye hwe ni ye se nye ni nyina e na wo se ye fa edi etu eye anamo na abusiafo ye na we so ede etu eye wo bia efo ye futu e na ye de emom se wo so be fa wo de ede afrim na wo hu se nya wo mo a wo mo ye wo hallelujah praise him no wo mo enyina e na epe eye wasema na se wo mo edo waje nchefa ensem ye ho no wo so betimi de aba abetu edwa e wo tuma GH comment section like the videos na share all the social media platform as media any equia sikapa makram.